I have a little Estonian. Mul on natukene eesti keelt. Jumal armastad me. God loves us. Saite aru? Jumal armastab meid. I'd like to begin by proclaiming the kingdom of God. Alustame, et kuulutada Jumala kuningriiki. Jesus said, Jeesus ütles, the Spirit of the Lord is on me, Jumala vaim on minu üle, because he has anointed me sest ta on võinud meid, to proclaim good news to the poor. et kuulutada häid uudiseid vaestele. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners Ta on saatnud mind, et kuulutada vabadust vangidele and recovery of sight to the blind, ja pimedale nägemist, to set the oppressed free, et rõhutud saaksid vabadusse and to proclaim the year of the Lord's favor. ja et kuulutada Jumala rahuaastat. And in another translation, Ja teises tõlkes, to bind up the brokenhearted. et siduda kokku need murtud südamed. In 1 John chapter 3 verse 8, 1. Johannese 3:8 it says, ütleb, the reason the Son of God appeared was to destroy the works of the evil one. I'll say that again. see ütleb seal, et selleks, et poeg tuli selleks, et tühistada vaenlase töö. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the evil one. Põhjus, miks Jumala poeg tuli, oli selleks, et purustada need tööd, mida oli teinud kuri. I believe he has come to destroy the works of the evil one in our lives. Ma usun, et ta on tulnud, et hävitada need asjad, mida vaenlane on meie elus teinud. To set us free, Et vabastada meid. to become the children of God, Et saada Jumala lasteks. to become sons and daughters, Et saada poegadeks ja tütardeks. and not slaves. Ja mitte orjadeks. I want to ask you a question. Ma tahan küsida sult küsimuse. When you hear the word Father, Kui sa kuuled sõna isa, how does it make you feel? kuidas see paneb sind tundma? Do you have a nice warm feeling, Kas sul on hea soe tunne or do you feel uncomfortable? või sa tunned ennast ebamugavalt? My father Minu isa was a successful head teacher. oli edukas peaõpetaja. He was successful in sport. Ta oli edukas spordis. He even appeared on television. Ta oli isegi televisioonis. But at home, Aga kodus he was strict, oli ta range, authoritarian, autoriteetne, angry, vihane and distant. ja kauge. And though he loved us, Ja isegi kui ta armastas meid, he could not show that. siis ta ei suutnud seda näidata. And I remember when he was helping me with mathematics problems. Ja ma mäletan, kui ta aitas mind matemaatiliste koduste ülesannetega. And I just couldn't get them right. Ja ma lihtsalt ei saanud kuidagi aru. If it takes one man 20 minutes to fill a 10-gallon bath, Kui How- ühel inimesel läheb 10 minutit, et täita 10-liitrine vann. if the bath has a leak Kui sellel vannil on leke and it loses 1 liter every 5 minutes, ja see kaotab 1 liitri iga 5 minuti jooksul, how long would it take for the bath to empty? siis kui kaua võtab aega, et see vann tühjaks saab? Does anyone have an answer? Kas kellelgi on vastus? It just seemed impossible. See tundus võimatu. And the more angry my father got, Ja mida vihasemaks mu isa siis sel hetkel sai, the more afraid I got of Seda- getting it wrong. seda enam ma kartsin eksida. You know, if our fathers are strict, authoritarian, Kui meie isad on ranged ja autoriteetsed, angry, vihased and distant, ja kauged finding it difficult to show love, ja neil on raske näidata armastust, that's exactly how we see Father God.
siis me näeme miskipärast samal viisil ka oma taevast isa. We see Father God through the spectacles me näeme taevast isa läbi nende prillide. coloured by a relationship with our earthly father. Need prillid on saanud sellise värvi selle poolt, milline suhe on olnud meil oma isaga. We can use our minds to reason, me võime oma mõistust kasutada, et kuidagi seda mõista või aru saada. we can say, oh, Father God is not like that. me võime öelda, et Jumal ei ole selline. But you see, that truth has to travel from your mind down to your heart. Aga see on nii kauge teekond sinu mõistusest sinu südameni. It can be a very long journey. See võib olla väga-väga pikk teekond. We must do everything right. Me peame tegema kõik õigesti. We're afraid of getting everything wrong. Sest me oleme hirmu ees, et kui me teeme midagi valesti. Because we are afraid of this Father God. Sest me oleme hirmul selle Jumala ees, kes on meie isa. Because I have good news for you. Aga mul on teile häid uudiseid tegelikult. Jesus came to set us free. Jeesus tuli, et meid teha vabaks. He came to show us what Father God is really like. Ta tuli näitama, milline meie taevane isa tegelikult on. Well, he had to deal with Pharisees. Pharisees. Pharisees, jah. Ja tal on üks variseritega üks juhtum. Yeah, they didn't like him mixing with ordinary people. Variseritele ei meeldinud, et Jeesus kuidagi segunes tavaliste inimestega. He loved the people who got it wrong. Ta armastas miskipärast neid inimesi, kes eksisid. Some of them very wrong. Mõned olid ikka tõeliselt eksinud. They were tax collectors. Olid maksukogujad. And they were prostitutes. Prostituudid. And he loved them with the same pure love. Ja ta armastas miskipärast neid selle sama puhta armastusega. But the Pharisees couldn't see that love. Ja variserid ei suutnud kuidagi sellest aru saada. They could only see the rules. The rules. Variserid ei suutnud näha seda armastust, nad nägid ainult neid reegleid. They had the wrong kind of God. Neil oli valet tüüpi Jumal. And so Jesus told them 3 parables to show them what God was like. Jeesus rääkis neile 3 kirjakohta selleks, et näidata neile, missugune on Jumal tegelikult. There was the lost sheep. Oli see kadunud lambad. But the shepherd left the 99 sheep and went after the one that was lost. Kus see karjane jättis 99, läks selle ühe kadunu järgi. There was the lady who pulled up carpets and pulled out cupboards to find that lost coin. Ja oli see naine, kes otsis seda üht senti. And there was the father who welcomed home the lost son. Ja siis oli isa, kes ootas koju oma kadunud poega. And it is about this father that I want to speak today. Ja täna tahan teile rääkida sellest isast. Jesus told this parable to show the Pharisees what God was like. Jeesus ütles selle tähendamissõna variseritele selleks, et näidata, milline on tegelikult Jumala kui isa loomus. God is just like this father. Jumal on just nagu see isa. And so, the story goes that there was a man who had 2 sons. Ja see lugu oli selline, oli mees, kellel oli 2 poega. And the younger one said to his father, ja noorem ütles oma isale, Father, give me my share of the estate. Isa, anna mulle osa pärandusest, minu osa. So he divided his property between them. Ja siis jagaski isa selle päranduse nende vahel. That was scandalous. See oli skandaalne tegelikult. The Pharisees were so shocked. Variserid olid šokeeritud. It was just like the younger son saying to his father, Father, I wish you were dead so I could have my money. See oli justkui nagu, see oli tegelikult täpselt nii tolles ajas, et see noorem poeg ütles oma isale, et ma soovin, et sa oleksid surnud, et ma saaksin oma päranduse kätte. It was so shocking. See oli nii šokeeriv. And what made things even worse, ja mis tegi veel asja hullemaks, the father gave him his money. Isa andiski talle selle raha. The Pharisees would never have done that. Variserid ei oleks kunagi seda They would teinud. have rejected him. Nad oleksid
põlganud ära selle poja. But that's not the kind of God we have. Aga meil ei ole selline jumal. The father gave him the money, Isa andis selle raha, knowing very well what would happen, teades väga hästi, mis oli juhtunud, because he didn't want a slave. sest ta ei tahtnud He wanted orja, a son. ta tahtis poega. He wanted obedience out of a heart of love, Ta tahtis sõnakuulelikkust, mis oli tulnud südamest tuleva armastuse kaudu, not from the heart of a slave. mitte orja meelsusest. Well, we know what happens in the story. Me teame, mis juhtus selles loos. And not long after that, the younger son got everything he had. He set off to a distant country and he squandered everything his father had given to him in wild living. Ei läinud kaua, kuni poeg oli võtnud raha, läinud välismaale, läinud kaugele, raisanud kõik ära. And maybe at first it was just little things, Ja võib-olla oli alguses ainult väiksed asjad, but he got trapped more and more. aga ta ilmselt jäi lõksu veel enam ja enam. And he ended up in squandering his money with prostitutes, with all kinds of wild living. And to start off with, when you have a lot of money, you have a lot of friends. But Ja ta lõpetas siiski, võib-olla alguses olid mingid väiksed asjad, mille peale ta kulutas, aga lõpuks ta ikkagi see kasvas see kulutamine ilmselt, kus ta lõpuks kasutas selle prostituutide ja pillava eluga ja teatavasti, kui sul on palju raha, siis sul on tihtilugu palju sõpru. But when the money is gone, Aga kui raha on läinud, the friends disappear. siis need sõbrad kaovad ka. After he spent everything, there was a severe famine in that country. Ja kui ta oli kõik ära kulutanud, siis selles kohas, selles riigis, kus ta oli, tuli nälg. And he went and hired himself out to a citizen of that country. Ja ta läks selle maa kodaniku juurde pakku. And he ends up feeding pigs. Ja ta lõpetab siis seakarjusena ja söödab sigu. No Jewish boy should ever be feeding pigs. Mitte ükski juudi traditsioonis juudi poeg ei saa sattuda nii madalale, et toita sigu. It was the ultimate humiliation. See on kõige suurem alandus. But you know something wonderful happened. Aga sa tead, midagi imelist juhtus. It says in verse 17, when he came to his senses. Ja 17. salmist ütleb, et kui ta tuli mõistusele. How many of my father's hired servants have food to spare? Luuka 15:7 oli see, jah. 15:17, jah, kus kirjutab, et tal tuli see mõte, see koitis talle, et minu isal on palju teenreid ja need teenrid, neil on küllalt süüa. Here I am starving to death. Siin ma olen nälga suremas. I will set out and go back to my father Ma lähen tagasi oma isa juurde and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. So he got up and went to his father. Isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Pea mind nagu üht oma palgalistest ja ta tõusis, asus teele oma isa juurde. It was wonderful that he realized how much he had sinned. Oli imeline, et ta oli aru saanud, kui palju ta oli patustanud. He saw the damage done to himself Missugust kahju ta oli ise endale teinud and to his family. ja oma perele. The people back home in the farm would have heard of all that he had done wrong. Ja kodus ilmselt inimesed olid kuulnud, mis ta kõik valesti oli teinud. And he is humbled. Ja ta on alandlikkuses. He realizes he doesn't deserve to be a son. Ta saab aru, et ta ei ole väärt olema poeg enam. But the other wonderful thing about this Aga teine imeline asi selle asja juures oli, is that the love of his father had followed him et isa armastus oli through temaga kaasas olnud all the ways of his sinful life, läbi kõige selle aja, kus ta elas patu sees. through all the mistakes he'd made, Kõik vead, mis ta tegi, through all the things he had done wrong. kõik asjad, mis ta oli valesti teinud. The love of his father was pursuing him. Tema isa armastus jälitas teda. And when it really counted, when it really mattered, Ja kui see oli
see kõige kriitilisem hetk oli, kus seda kõige rohkem oli vaja. his heart turned and responded. Tema süda pöördus ja vastas. When we fall into that kind of sin, kui meie langeme sellisesse eksitusse, sellisesse pattu, we can lose everything. me võime kaotada kõik. We can feel that we are hopeless, useless, worthless, and have no hope. me võime tunda ennast lootusetutena, kasututena ja meil võib olla vähe lootust. But the wonderful truth is that God's love keeps on pursuing us. Aga imeline tõde on see, et Jumala armastus ei lakka meie vastu. There's a song that says, "Oh, the reckless, overwhelming, wonderful love of God." On laulusõnad ja see on eesti keelde tõlgitud kuidagi nii, et see ülevoolav armastus, see ülevoolav igavene metsik armastus. Yeah. That's the one, really? Yeah. It's reckless because how you don't deserve to have this, but he loves you anyway. ja eesti keeles kasutatakse sõna metsik, aga see reckless on tähendab tegelikult nagu mõtlematu. Nagu, et see mõtlematu, pillav ja mõtlematu kuidagimoodi tähendab siis seda, et tegelikult me ei vääri seda armastust. And the wonderful thing is that his father saw him coming a long way off. Aga imeline on see, et isa nägi teda kaugelt tulemas. When we turn our hearts to God, kui me pöörame oma südamed Jumala poole, just that little bit, see natukene, the Father sees it. Jumal, meie isa näeb No seda. matter how long, how far off we may be. Ja ei loe, kui kaugel me oleme. And he already starts to run to meet us. Ta juba jookseb meile vastu. And so the young son comes home Ja see noor poeg tuleb koju, in rags, kaltsudes. smelling of pigs. Ta haiseb sigade järgi And the father runs to meet him. ja isa jookseb talle vastu. And he starts to say, "Oh, I don't deserve to be I just want to be a servant." So, and he almost says, "Shut up." Quick, the best robe, ring on his finger, sandals on his feet, kill the fatted calf. Come on, let's have a celebration. He's home. Ja see poeg tuleb isa juurde, hakkab juba haletsema, et hakkab rääkima seda juttu, mis ta kavatses rääkida. Ja tegelikult isa peatab teda poole jutu pealt, ütleb, no enam-vähem tekib siuke tunne, et ta ütles ilmselt tolles hetkes, et ole tasa. Mina tahan, et hoopis toodaks sulle kõige kallim kuub, pandakse see sulle selga, pannakse sulle sõrmust sõrme, jalatsid jalga. It was just like he'd never sinned. Ja ta käitub nagu see poeg ei oleks kunagi eksinud. That's how Father God treats us every time we turn back to him. See on see, kuidas meie taevane isa käitub meiega iga kord, kui me pöördume tagasi tema poole. Because he has already declared that we are justified. Sest ta on juba kuulutanud, et me oleme õigeks mõistetud. The blood of Jesus cleanses us from all our Jeesuse sins. veri puhastab meid kõigest patust. But you know, shame is a difficult thing to lose. Aga tead, häbi on siuke raske asi, mida kaotada. Guilt is one thing. Süü on üks asi. Guilt tells us you have done wrong. Süü ütleb, et sa oled teinud valesti. You need to put that right. Sa pead selle heastama. But shame Aga häbi says you are wrong. Häbi ütleb, et sina oled vale. Says you are unworthy. Sina oled väärtusetu. Says there's no way back. Ütleb, et sul ei ole tagasiteed. And many people have a real struggle with shame. Ja paljudel on väga palju raskusi häbiga. They know in our minds, we know in our minds that we're forgiven. Me teame oma peas, et meil on andeks antud. We believe that Jesus has died for us and taken all of God's punishment that we deserve on himself, away from us, so we can be free. And yet
it's as if we're wearing a cloak of shame. ja me teame ja me usume, et see, mis Jeesus tegi risti puhul, on võtnud kõik meie süü ja häbi ja kandnud seda ise risti puhul, võtnud selle enda peale, aga miskipärast me tunneme endiselt seda häbi selle patu ees. We need a revelation me vajame ilmutust of the love of the Father in our hearts. Jumala armastusest meie And that südamesse will remove shame. ja see viib ära selle häbi. I want to give a testimony. ja ma tahan öelda ühe tunnistuse. I was very troubled by the life I lived before I became a Christian. mind väga häiris see elu, mis mul oli ennem seda, kui ma sain kristlaseks. And there's one particular incident ja üks konkreetne juhtum oli, that really troubled me. mis mulle palju muret tekitas. So I asked the Father, asked the Lord, where were you when that was happening? ja ma küsisin Jumalalt, et kus olid sina, kui see juhtus? And he showed me that he was there already holding the robe of his forgiveness and his righteousness. ta näitas, et ta oli juba seal, juba hoidmas seda kuube, seda andeks andmise kuube, ootamas mind. That was before I became a Christian. see oli ennem, kui ma sain kristlaseks. He already saw the day that I would trust in him. ta juba nägi seda päeva, kus ma otsustasin usaldada teda. This is what God wants to do to us. When we're struggling with shame, we need to allow him to reveal his love for us, to know in our hearts that our sins are forever forgiven. They are forever taken away. Please tell again. I got lost. We need a revelation that me vajame ilmutust from God Jumalalt, that our sin has been forever removed from us. et meie patt on igaveseks meist lahutatud, meist ära võetud. It's like wearing that robe see on nagu selle kuue kandmine, of righteousness. selle õigsuse kuub on see. It's his righteousness. see on tema õigsus. And we are free as sons and daughters. me oleme vabad poegade ja tütardena. Let's get back to the story. Läheme tagasi loo juurde. Big celebrations, suur tähistamine, but not everybody was happy. aga kõik ei olnud rahul. The elder brother, vanem poeg what's all this going on? vaatab, et mis toimub. So the servant says, well, your brother has come back and your father has killed the fatted calf for him, and they're enjoying this celebration. And the elder brother was so angry. ja teenija ütleb siis sellele vanemale pojale, et sinu vend on tagasi ja isa on tapnud numbvasika ja nad tähistavad, tule tähista koos meiega, ja see vanem vend oli vihane. I've worked so hard ma olen töötanud nii palju, for years aastaid, to please my father. et olla oma isale meelepärane. I've tried so hard to be in the right, ma olen nii palju üritanud olla hea. and I am in the right. ma olen hea. My brother's in the wrong. minu vend on eksinud. That party should be for me. see pidu peaks minule tehtama. That roast beef is mine. see rostbeef on mulle. It's not fair. see ei ole aus. And I can imagine the Pharisees saying, yes, I'm with it. He was right. ja ma kujutan ette, et variserid tollel hetkel seda loo osa kuuldes ütlevad, vot tal on õigus. You see, in his heart there was no room for love. tema südames ei olnud ruumi armastusele. No room for mercy. ei olnud ruumi armule. His heart was far away from the Father. tema süda oli tegelikult kaugel isast. It was just as far away as his younger brother's heart. tegelikult sama kaugel kui sellel nooremal And pojal. he refuses to join the party. ja ta keeldub siis sellel peol osalemast. And he has these cruel, harsh words ja tal on sellised õelad ja ranged ja karmid sõnad to his father about his brother. oma isale öelda oma venna kohta. No, he had been striving for approval. tema elas ja töötas selle nimel, et saada heakskiitu, Which he had always had.
mis tal oli tegelikult kogu aeg olnud. We can be striving for the approval of God. Me võime vaeva näha ja püüelda selle poole, et saada Jumalalt heakskiitu, Working so hard töötades nii raskesti, to have his nii pühendunult, to have his approval et saada tema heakskiitu, when we've always had his approval. kui meil on kogu aeg see olnud. He already approves of us Ta juba võtab without, meid vastu, without our hard work. ilma meie tegudeta. Jesus is saying, Jeesus ütleb, God is like this Father. Jumal on nagu see isa. His love goes on pursuing us. Tema armastus jätkuvalt otsib meid, jälitab meid justkui. No matter how far we've gone away from him. Ükskõik kui kaugele me temast läinud oleme, see armastus tuleb meiega kaasa. And we can miss his love Ja me võime igatseda tema armastust. with filling our hearts with wrong things. Me võime jääda ilma tema armastusest, täites oma südant valede asjadega. It could be pornography, Võib-olla pornograafia or it could be photography, või fotograafia. you know, addictions or hobbies or work. Sõltuvused, hobid või töö. So many other things to fill this gap in our hearts. Nii palju erinevaid asju, millega saame seda tühjust oma südames täita. I call it a love gap. Ma kutsun seda armastuse tühimikuks. There are two ways we can miss the love of God. On kaks viisi, kuidas me saame jääda ilma Jumala armastusest. But there's one way to receive it. Aga on ainult üks viis, kuidas see kätte saada. Did you know there's a third son in the story? Kas sa tead, et oli kolmas poeg selles loos? He was the one telling the story. See oli see, kes rääkis lugu. Jesus, by his death and resurrection, has made us right with God. Jeesus läbi oma surma ja ülestõusmise on teinud meid õigeks Jumala ees. We're born again by the Me Holy oleme Spirit. Püha vaimu kaudu uuesti sündinud. And he takes everything that belongs to Jesus and makes it, gives it to us. Ja ta võtab kõik, mis on Jeesusel ja annab meile. But our souls, Aga meie hing, our mind, our will, and our emotions meie mõtted, meie tahe, meie emotsioonid can be damaged võivad saada lõhutud by the hurts and the problems and the issues of life. nende valude ja probleemidega, mis eluga kaasnevad. And we might have a big gap of love in our hearts. Ja meil võib olla üks suur tühimik meie südames, kust on armastus puudu. We need a revelation of the Father's love. Me vajame seda ilmutust Jumala armastusest. And I want to give two testimonies of this. Ma tahan anda kaks tunnistust selle kohta. I went to a Christian festival in England called Spring Harvest. Ma läksin ühte kristlikule konverentsile, festivalile Inglismaal, mille nimi oli Kevadlõikus. And we were in a big tent. Ja me olime ühes suures telgis. Big top tent, maybe 1,000 people. Üks suur telk, võib-olla 1000 inimest oli seal sees. And through the whole time, I felt God was telling me to go to the front and have prayer. Ja terve selle aja ma tundsin, kuidas Jumal ütleb mulle, et mine ette ja mine eest palvele. I'd never done that before. Ma ei olnud sel hetkel kunagi seda teinud. It's quite scary. Oli väga hirmus. But I went to the front. Ja ma läksin sinna ette. And someone jumped down from the stage. Ja keegi hüppas maha sellelt and lavalt. And asked me, what do you want prayer for? Ja ta küsis, et mis palvet sa soovid? Well, my Christian life was such a mess. It was so tangled. It's like a ball of wool that's got all messed and tangled. And I tried to say something to him. He just put his hand on my head and prayed. Ja aga minu kristlik elu oli kuidagimoodi niivõrd sükene nagu lõngakera, täiesti nagu sassi läinud lõngakera. See oli nii keeruline öelda, millist palvet ma vajan. Nii et ta lihtsalt pani oma käe mulle peale, et palvetada. And this message came from the heart of God. Ja siis tuli sõnum Jumala südamest. My son, I love you and accept you. Mu poeg, ma armastan sind ja võtan sind vastu. It was unconditional. See oli tingimusteta. I knew because of the stirring in my spirit that this was God.
ma teadsin oma vaimust, ma tundsin sellist pöörlemist või sellist tunnet, et ma olin veendunud, et see oli Jumalast. But as my Christian life went forward, I realized there were certain things that caused blockages. Ja kui ma kristlasena oma kristlas elu elasin edasi, siis ma kogesin seda, et olid mingisugused plokid ees. And one was unforgiveness. Ja üks nendest oli andestamatus. I went to Toronto in 2003, Ma läksin 2003. aastal Torontosse. and that was a conference Seal oli ka üks konverents about healing, tervenemisest, wholeness, täielikkusest and freedom. ja vabadusest. They led us in a prayer to forgive our parents. Ja nad juhtisid meid palvesse, et anda andeks oma vanematele. And they said like this, Mom, I forgive you for, Dad, I forgive you for. And when they said, Mom, I forgive you for abandoning me, Ja nad juhatasid meid selliselt palvesse, et ütle minu järgi, isa, ma andestan sulle, ema, ma andestan sulle, sa pidid ise panema sinna midagi lõppu ja nad jõudsid sellise palveni, kus nad ütlesid palveta, et ema, anna mulle andeks, et sa hülgasid, või annan sulle andeks, et sa hülgasid mind. something very powerful happened. Järsku midagi väga väelist juhtus, midagi väga võimast juhtus. I fell on the ground, Ma kukkusin and this yell came up out of the depths. ja selline karje tuli minu seest välja sügavustest. I prayed through and forgave my mom and forgave everyone I could think of. Ja ma palvetasin selle keskele, ma andestasin oma emale, ma andestasin kõigile, kellele ma üleüldse tuli meelde andestada. A few days later, Ja paar päeva hiljem. in fact it was the next day, we had a service and we went to the front and they played some music on a CD. Ja järgmine päev juba ma läksin teenistusele ja me läksime ette ja nad lasid mingisugust muusikat CD pealt. And God the Father came to me as a mother. Ja Jumal isa tuli minu juurde kui emana. That's difficult to explain, See on raske selgitada, but there's certain aspects of the heart of God where he nourishes, comforts and heals. on mingisugused aspektid Jumala südame juures, kus tal on sellised loomuomadused, kus ta toidab, kus ta lohutab. And he brought healing to that area of my heart that had been damaged by this abandonment. Ja ta tõi tervenemise minu südamesse, sellesse kohta, mis oli saanud viga sellest hülgamisest. It was a major blockage. See oli üks väga suur müür ja üks plokk minu sees. On the plane on the way home, Ja teekonnal tagasi koju lennuki peal I sat next to a lady who ma istusin ühe naise kõrval. her father had died in hospital Tema isa oli surnud haiglas for the fault of the medical staff. ja see isa oli surnud arstide süü tõttu. And she says, I'm thinking of taking them to court. What do you think I should do? Ja ta räägib minuga ja ütleb mulle, et ma tunnen, et ma pean need arstid kohtusse kaebama. Mis sina arvad, et ma peaksin tegema? I bet you can guess what I said to her. Sa võib-olla juba arvad, mida ma talle ütlesin. Yeah, forgive them. Ma ütlesin, et andesta neile. Because when you forgive, Sest kui sina andestad, you are freeing yourself. sa oled iseendas vaba. Release judgment and justice to God. Anna vabasta see kohtumõistmine Jumala kätte. Forgiveness is a big thing, Andeks andmine on suur asi. but it's a journey. See on teekond. It begins with the step of making a decision. See algab otsusega. God will take you through Jumal viib sind läbi, until you finally know that you have forgiven the person. et sa lõpuks jõuad selleni, et sa saad aru, et sa oled andestanud sellele isikule. And it will open so many doors in the spirit for you. Ja kui see on juhtunud, siis see avab nii palju uksi vaimumaailmas sinu jaoks. While on the plane on the way here, Ja sellel lennukil lennates, mitte sellel lennukil, vaid siia lennates, I felt that God showed me
ma tundsin, et Jumal näitas mulle 5 things 5 asja about people here. inimeste kohta siin. It could be 5 people. See võib olla 5 inimest. It could be one. I don't think it's one person. Võib olla üks, aga ma ei usu, et see on ainult üks inimene. But I just like to read these out quickly, and I want to ask you to see whether it relates to you in any way. Ma loen need ette, need 5 asja ja ma tahan, et sa mõtleksid, kas see kuidagimoodi kõnetab sind. And if you'd like us to pray for you, Ja kui sa tahad pärast, et me palvetame sinu eest, then we'd be very pleased to do that. siis me oleme valmis seda tegema. Okay, the first one Esimene was someone who's very religious, on keegi siin, kes on väga religioosne. and all their lives they've been striving to please God. Ja terve elu nad on üritanud meeldida Jumalale. You need to know that God already approves of them. See isik peab teadma, sa pead teadma, et Jumal juba võtab sind vastu. They just need to open their hearts to God's love. Sa pead lihtsalt avama oma südame Jumala armastusele. Second thing is shame. Teine asi on häbi. I believe the Lord wants to let you know that you are covered, that you are clothed. Ma tunnen, et Jumal tahab, et sa teaksid, et sa oled riietatud selle kuuega. Wants to give you a robe Ta tahab sulle anda selle mantli and a ring on your finger, ja selle sõrmuse sõrme and sandals on your feet. ja need sandaalid jalga. You need a revelation of the love of God. Sa vajad ilmutust Jumala armastusest. The third one is Kolmas, someone who's struggling with sin. keegi, kellel on raskusi patustamisega. And you go back and forth, you into sin and back to God and into sin and back to God and over Ja and over ja sa pendeldad kogu aeg. Pendeldad kogu aeg patu juurest Jumala juurest patu juurde. See on edasi-tagasi kogu aeg. You need to forgive yourself. Sa pead endale andeks andma. And you need to come to God so that He can fill your heart. Sa pead tulema Jumala juurde, et ta saaks täita sinu südame. It's not about your own strength. See ei ole sinu enda jõust. It's about this change in your heart. See on muutus, mis peab toimuma sinu südames. And I believe God wants to give you a new name Ja ma tunnen, et Jumal tahab sulle justkui uue nime anda, that reflects who you are. mis peegeldab seda, kes sa tegelikult oled. Fourth, 4, that's someone who's been really hurt, keegi, kes on väga haiget saanud, really badly hurt by perhaps many people, võib-olla paljude inimeste poolt. and the challenge is for you to forgive. Ja sinu väljakutse on andestada. Forgiveness doesn't necessarily mean trust. Andestamine ei tähenda alati usaldust. But I think the challenge is for you to rebuild relationships. Aga sinu väljakutse on tegelikult, ma arvan, et uuesti üles ehitada suhteid. And it comes with a wonderful promise in Psalm 133. Ja me tuleme imelise tõotuse juurde, mis on Psalm 3:3. Yeah, when brothers dwell together in unity, Kui vennad on ühtsuses koos, the Lord commands the blessing. Jumal annab käsu õnnistada. The last one, Ja viimane, I believe someone has a decision to make ma arvan, et kellelgi on vaja otsust teha. about a relationship or a business Suhte või äri where you otsus, might be unequally yoked with unbelievers. You're in a relationship with someone who's not a Christian. sa oled võib-olla mingisuguses suhtes kellegagi, kes ei ole kristlane. And 2 Corinthians. Yes. ja nagu, et sa oled teiste nagu mitte ta peab kes otsuse tegema, kas on nagu Jah, et kas see on õige olla selles suhtes või ärilises suhtes või tavalises suhtes inimesega, kes ei ole kristlane. Yeah, 2 Corinthians 6. 2 Korintuse 6, Chapter 6, verses 14 to 15. 14-15. Over and over again, it emphasizes how, darkness and light cannot coexist. See aina mitmeid kordi rõhutab seda, et valgus ja pimedus ei saa koos toimida. Yeah, so there's an emphasis there.
seal on üks rõhukoht. I'm not talking about people who already are employed by an ordinary business. That's not what I'm talking about. Ma ei räägi mingisugusest sellisest töösuhtest juba mingisuguse töökohaga, tavalise töökohaga. But it could be a relationship. See võib olla mingisugune Or a koostöö or a partnership. või mingi partnerlus või mingisugune suhtlus. Yeah, that's it. See on kõik. I wonder whether mis kirjakord see viimane oli? What was the 2 Corinthians 6? yeah, verses 14 to 15. 14 kuni 15. 2 Korintuse 6, 14 kuni 15 oli see viimane kirjakoht. Ärge hakake vedama võõras ikkes koos uskmatutega, mis ühist on õigusel ja ülekohtul või mis osadust valgusel pimedusega, mis kooskõla on Kristusel Beliaariga. Nimi Beliar on tuletatud heebrea sõnast Belial, mis tähendab kasutu, tähtsusetu. Siin on Beliar Jumala vastase nimetus. Või mis osa on usklikul uskmatuga? Thank you. Whether you listen to the song while people play. Sure, yes. Kiht palus, et me mängiksime mingisugust lugu samal ajal, kui me palvetame inimeste eest.